ti zaha lan kai party man kan ha mi ka en zang gbabta kan ha ma kon nyele an karaka panda ma ha jir da kun kar pelme te mettre example ne ma de zo ten lan ka polu zo ten lan ka polu bian do man kunya tai sama din to ka gum de bilba man ka bona santana ma. Now the National Executive Committee and National Council of the NPP are in a crucial meeting to discuss, among other issues, KPATIRIKPA one and two. Nyama to chairman ka de Jasparo to dolo kan ka chairman samba tani shi jaman kan na to assembly nan le shege animba nyaba yele so ye no shege Donang manya pam ni nyama anyala ngumbor nam ko zangpa parliamentary candidate pulu dinang ka nyen nam ngoma wula ka nang zangpa te pan manyo pulu Inda parliament tin yo soja bele yuro gbagbo ba sa ta dagbang na matren ye shahara so wula ka en to nang bago man kuli yang ba ngong ba soja ma KPATIRIKPA one and two. party lor ko nyen dir ka manuel ma aya do ami nyar jira jinjang chala songo ona swale ami nyaka taisa songo jinjang tamabiyina yada bawmiya tunda non da bayan zuya ngunta ba batiya no shamya relabna wona to tana mene shi yan ma ya tana nyala yan bilcin ma to ruso on kwanse to asana man yan wo bilcin se primary se bongo bo anti har da zo hali general election ba man bazuwar so KPATIRIKPA one and two. honorable APF seni ona ya ni be ka honorable ataisa wonye ta ko ni zo ni photo payment bi tambi rewe wura taba KPATIRIKPA one and two. KPATIRIKPA one and two.